Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat angler. Kembali lagi di channel Rashid Lehar Strike. Sore ini kita mencoba casting kembali menggunakan capung 702 sebagaimana biasanya. Semoga kita mendapat sambaran yang bertubi-tubi hari ini. Ikuti terus. Bismillah. Barangkali ada kerapu di sini ya. Strike. Oh, strike. Ya. Barakuda ya. Barakuda, alhamdulillah. 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 Kena barakuda kita. Ini dia. Lumayan besar. Barakuda. Ya, masih umpan pink. Ya. Lanjut lagi kita. Kita lepaskan dia nih. Ya. Hati-hati kita nih, barakuda nih sedikit berbahaya, giginya tajam. Up. Kita berhati-hati ya. 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 Kencing mania mantap. Barakuda. Barakuda. Ya. Alias tangkulo. TT. Ya. Toda. Oh, gaya. Pakai mulutnya tuh. Kayak mulutnya. Ya. Gadangnya tuh. Masuk. Ya. Kan ada penayung. Atrek dia. Oh, sana, biar aja di situ, biar mepet aja. Maju lagi dia mau
Tuh gabui itu. Hah? Gabui itu, gabui. Alhamdulillah. Strike kita. Oh, strike. Strike kita. Oh, ya Allah. Strike kita. Apa ini ikannya? Ya. Nih, tegakkan. Ya. 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 Berat dia nih. Ya. Ya Allah. Ya. 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 Hah? Ya. Apa ini ya? Ya Allah. Entah MJ, entah gabu ini ya. 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 Udah capek dulu dia. Ya, sepertinya GT ini, gabui. Ya. 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 Udah capek dulu dia. Ya. Petimbang, petimbang. Atrek ke belakang, atrek ke belakang. Atrek ke belakang, atrek ke belakang ya. Ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih. Ya. Ya. Ya, ini dah. Mau buka apa? Ya. Ya? Ya? Ya. Buka apa? Ada 4 lagi dah, Bang. Gabui, jangan terlalu. Ya.